جرودا اسلاف لو بن تماشاوان نیجا کرم کن بلتنا تایبت به باکوری کردستان و ترکیه به وان سرموچه‌یان دست پیدا کرد. اندام شان دادم پارتی یا به هفدیتنین پارتیین سیاسی را احمد ترک دبیجه پشتی سردانا دوامین یان سیامین بریبر پکه که عبدالله اوجالان را اگر هیا بانگا دانینا چکان بکرن. کارودان جوینن شان دادم پارتی لگلالین سیاسیین ترکیه زیده دبن پشتی هلوستا توند یا سروک ای پارتیه سروک جهپی جراگهاند که وی پیواجوی تک نادن لینا بن بشک جپلانا پارتیه که سیاسی جی. لگوری لیکولینه که سپکتروم هاوس لترکیه صدی 45.7 خلکه لبندا پروسه که نویا چاره سریه تاوی هنک شکو گمانان جی خلق پشتگیریه ده آشتی و چاره سریه. Yani onların kaybetmek, etmek o kadar zor yani. Öyle olunca Allah korusun. Onların hakkı da yerinde kalmasın. Güzel bir çözüm bekliyoruz. Türkiye grubên çekdariyên girêdayî wê heta serê vê sibehê derdora bendava tişrînê bombebaran dikirin. Hesede dibêje wan heftê û du çekdarên ser bi Türkiye ve kuştine. تماشاوان نجا اندام شاندا هفدیتنین لگل پارتیین سیاسی یا دم پارتی احمد ترک دیار کر که اگر هیا ده هفدیتنین دوامین یانجی سیامین ده لگل ریبر پکه که عبدالله اوجالان بانگا دانینا چکان بکرن. هف سروک شار داریا مردین احمد ترک لسر هفدیتنین لئیمرالی و گشدانین داوی جمدیایا ترکیه را خوی احمد ترک هری داوی لگل پروین بولدان و سر سوریا önder بشداری هفدیتنین لگل سروک پارلمنتویا ترکیه نومان کرتلمش و سروک مهب دولت بحچلی ببو. احمد ترک دا زانین که هفدیتنا لگل بحچلی باش در باس بویه لیل سر عفویا گشتی نهاتیا آخافتن ده هفدیتنه ده اوجالان جی بحثا ما فیهویه نکریه. احمد ترک دبیجه او دخوازن ترکیه پرسکریکا خواه دوری دسته وردانین دروه دناوا خود چاره سر بکه. اگر هیا ده سردانا دویامین یانجی سیامین دل ایمرالیه بانگا دانینا چکان لپکه که بیکرن. احمد ترک دبیجه و لگل همو پارتیین سیاسی گوتو بیش بینکرن پشتی و جاره دن شاند و بچه ایمرالیه و روش لگوری و که بینر خاندن. بری دروژان پارلمنتری آک پارتی حسین یایمان جی گوتو بو او ادمها سبات ده مجاره دانینا چکان پیکوره. سروک شهرداری باجار مزن یا استانبول اکرم امام اغلو ده دربار شاندا دم پارتی و هبونا احمد ترک دوی شانده ده آخوی و گوت مادم کسی که ریزدار بو و چما گوت تروریسته و قیوم لجهوی دانی مادم پیوندیاوی ترور رهیه هون چما به پروتوکول دولت پیشوازی لیدکن. سروک شهرداری باجار مزن یا استانبول اکرم امام اغلو دوه لنافچه اسن یورته یا استانبول دو گوتاره که ده بحثا سردانا شاندا ایمرالیه با سروک مهپی و سروک پارلمنتویا ترکیه کرو گوتن آنی سر احمد ترک. امام اغلو گوت برز احمد ترکیه کو دولتا ما او بتومتا تروریستی جکار دور خستیه لگل کسی دوامینی پروتوکولا دولته سروک پارلمنتوی جویا پشتراجی لگل شریک هف پیمانیا و پارتیا کو دولته بریود با جویا. واتا دولت کسی که کوک تروریست دیتیه و جبر وی که جکار دور خستیه به پروتوکولا دولت پیشوازی کرد. امام اغلو به بردوامی گوتیه افته واتا که احمد ترک کسی که ریزداره لگور مجی وهایه و دمه و چما گوت تروریست و قیوم لجهوی دانی مادم پیوندیا و ترور رهیه هون چما به پروتوکولا دولت پیشوازی لیدکن.
بله تماشاوان نجا هفدیتن لإمرالی و لگل آلین سیاسی ترکیه روژه وکه گرم یا سیاستا وی ولاتینه. پارتیین کو گروبین وان لپارلمنتوی هنه هیدی بیرو رای خواه اشکره دکن. پارتیا اپوزیسیونیا سرکی جهپه دبیجه دوی پیواجو بزلالی لپارلمنتوی بری و بچو نابه جبو برجواندین سیاسی جی بی بکارانین لی او ریگریه لی ناکن. سروکی ای پارتی درویشوغلو دری خواه به هشکی لسر پیواجوی و آلین و دگره و دبیجه ریک خستنا تروره و سروکی وی کودخوازن عفو بکن بردف کینوان ین کودخوازن وان روا بکن هف بشین وانو شان داوان یا کودتو بر پرسیاریه که وی سیاسی نینه به تو آوایی مخاطب ناگرن. پروسه چارەسەریە پرسا کورد مجارێکی گەرمیان نیقاشیە دناو سیاسەتا تورکیەدا و ئالیین سیاسی خودی نەرینین جودانە. پارتیا سەرەکی ئۆپۆزیسیۆنê CHP dibêje divê ew prose bi zelalî li parlamentiyê birêve biçe û nabe ji bo berjewendiyên siyasî bê bikaranîn. Em nabin ew aliyê ku dixetimîne û têk dide. Lê bila ti kes li qusûrê nenêre, em nabin beşek ji plana ti partiyeke siyasî jî. Em rê nadin ku ew kar ji bo berjewendiyeke siyasî ya siyaseta partiyekê û ji nû ve helbijardina kesekî bê bikaranî. Şanda Dem Partiyê piştî hevdîtina li İmraliyê biryar daye di çarçoveya proseyê de serdana aliyên siyasî bike û bi wan re bişêwire. Duy vê mehê ji serokê parlamentoya Tirkiye û serokê MHP dest bi wê serdanê kirin. Tevî ku şanda İmraliyê dixwaze serdana hemû aliyên siyasî bike, lê beşek ji wan bi taybetî partiyên netewperest deriyên xwe girtine. İyi Parti affedilmek istenen terör örgütü İyi Parti rêxistina terorê û serokê wê ku tê xwestin bê efûkirin, berdevkên wanê ku dixwazin wan rewa bikin, hevbeşên wan û şanda wan ku ti berpirsyariyeke wan siyasî nîne, bi ti awayî mixatab wernagire. ve hiçbir zaman asla ve kata muhatap almayacak. Lê berpirsên AK Partiyê tevî helwêsta İyi Partiyê ji proseyê bihêvîne. و اف تشتێک بەخچەلی ev destێک درێژ کردژی ئیرۆ li tamamê parlamenta Tirkî di partiyek di tamamê parlamento xeynî İyi Partî ana ew hekî dûr disekinin ji tamamê partiya de anha hat takdîrkirin û ji nav tamamê milletê Kurd tevde hat takdîrkirin bence veya kıymetli bû veya rûmet gerek em veya takip bikin ber vî havî ez hêvîdarim ji vê sürecê ki ev süreç بشكل خوشك هاري واتجاك بسببي وسيله بارشه پروسه چارەسەریê niha di qonaxa gotûbêj û şêwra li gel aliyên siyasî de ye. Şanda İmraliyeya Dem Partiyê di çarçoveya serdanên xwe yên proseyê de roja duşemê li deriyên AK Partî partiyên pêşeroj û Saadetê dide. Roja sêşemê jî li gel partiyên Yenîden Refah û Devayê dicive. Li dîroka serdana CHP hêjî nehatiye diyarkirin. Ferdî Sak, Rûda. Siyasetmedar Mihemed Emîn Pêncûînî di derbarê rewşa siyasî Albakurê Kurdistan û Tirkiyê de ji Rûdawê re axivî ragihand ku wî beriya demeke Kurd berpirsên bilind yên PKK dîtine wan behsa vê pêvajoya nû kiriye û bi gotina Pêncûînî PKK gotiye Öcalan çi rêkeftinê li gel dewleta Tirkiye bike ew ê piştevaniyê lê bikin di heman demê de wê nêrîna xwe jî bibêjin. Her wiha eger Tirkiye hinek pêngavan bavêje ew ê jî nirxandinê bo wan pêngavan bikin û li gorî wê yekê jî daxwazê ji xelkê bikin ku piştevaniyê li pêngavên Tirkiye bikin. Ewan aliyên serok Abdullah Öcalan her ittifaqekî kir ئێمە دژی ناوەستینەوە بەڵام ڕێی خۆشمان هەیە و لەگەڵ ئەوەیشە مراقەبەی چاودێری هەنگاوەکانی دەوڵەتی تورکیا دەکەین بزانین چ هەنگاوێکی نیازپاکی و نیازباشی ئەنێ تاوکو ئێمەش بە میلەتەکەمان بڵێن با هەموو پشتگیری ئەم پرۆژەی دەوڵەتی تورکیا بکەین.
تماشاوان نیجانها سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان لباجار سامسونه گوتاره که پیشکشت که داخفه مبنیرن چد بیشه. İlk fetih şehitlerinden دموکراسی یک جوان باجار با یک جو باجارین دست به که قاطیه فتح کردن هیا سرکفتن ما یا رزگاری و حتی شر لدیجی تروره سامسون باجار گو سابویه که به هزاران اولاد این خواه که شهید دانه و جبو پیش روژ ولات خواه باجار بویه که گلک فداکاری کریه به خوداینا خوینا خواه او همو کسین که بخوینا خواه ولات مجمع کرنه ولات ام سپاسین خواه پیشکشی واندکن و ام هیویا جیانه که گلک باش بو همو آلیان دخوازین. دست به که از دخوازم وی که دوباره و بگیرینگی ببیجم که نه دوان دستلادارین میم 22 سالانده و نه جی ده جیانا میا نیو عصری دا ما تجاران کارک نکریه که ام روح شهیدین خواه پی بیشینن و یانجی مالباتین غازیین خواه و عاجز بکن و ما تو کارک وها نکریه هیانها ما چکر به هیا ایرو ده چارچوبه او ریکا که شهید و غازیین من نشامدانه دوی چارچوبه ده امشانه و مکار خواه کریه لبنیرن او 1000 ساله یم که لسر و آخته نکشتن و جبونا که بانگ ما بدنگی که بلندتر بلند ببنو آلا ما باوی که باشتر بهج و جان خودانه جبونا که دولت ما ماینده به جان خودانه او لهنگین که انباق سوان دکن حمل نافچه خواه تواهی جهان جبو ترکیه که بهز و خودی گوتن جیان خواه فدا کرن امجی 22 ساله تن بوان خیالان و تن جبونوان آرمانجان مکار کریه و هر 783,000 کیلومتر دجاران جبونا براتی آشتی و آرامی جی به آنکو ترکیه که آرام جبو ترکیه که آرام کار دکن دخوازن ترکیه جوان همو قید و بندان رزگار بکن و وصیت شهید این خواه جی بکن و درد مجی هر اوه آبوریا ترکیه و اعتبار ترکیه و هفکاریا و براتیا و بلند بکن و فداکار نمونه که مازن یا فداکاری نشان بدن لپی وی که نه دخوازن زارو که ما جیانه که برومت و جیانه که گشکری جیانه خواه بدومینن جبوبه که کار دکن دوام 22 سالن داویه داجی ما به فراست کار کریه 1000 جاران فکری نه باشه ما تشته گوتیه و باشه ما پینگاوه کاوتیه جبو برجواندین ترکیه و برجواندین خلک ترکیه مال سر همو فکرین سیاسی و برجواندیان دا گرتنه ده همو دمن هل بجارتنان ده اوین که دست و ناف دست جداخوازان دا بو وانا تو آخافتنه که خوانینن که لهمبر هپیمانیا جمهور بکار بینن جبر که رفرانس ما هر تم برجواندین بلندین ولات ما بونه ای روژی تا که آرمان جا که ما هیا که لسر ریکا ترکیه مازن و بهز بره بچن و آستانگین لپیشی خواهم دخوازن را بکن به پشتوانی خود و به پشتوانی خلک ما و که هپیمانی جمهور و هر سر بخم که چش خواه را دویجی بلا ببیجی لترکیه و براتی سر بکوه Türkiye'de milletimizin لترکیه او برا چاره نویس هفبش یا کش دیرو که هیا ایرو هاتوی سر بکوه او چالک نفاق ین که رخصنین تروریل نوا و ملت مدا چیکرنه به هیویا خوده امی به براتی تجربه کن و به ریزگرتن الهمبر هفدو امی وان چالان سر بگرن 40 سال بریانه ها او بلا ترور یا که امپریالیزم لسر ولات ما کریه بلا ددم که نزیک دم ولات خواجوان خلاص بکن دوی مجاره ده ام به باورن
ام خودی ایرادن و من ها برای خدای آرمان جا خواه و مخواه کلید کریه دور ده از دخوازم ویجی یکیش بزانه بنکو جبور رخصنا تروری و جبور تروریستان او چنبر هر کد چه تنگاو دبه ترک و کرد و عرب و بی جداهی ادی ام تجارنا هیلن تکسک ادی او یکا چینا به و تکسی جدی تعامل خواجبوان رخصنا تروری نما کل لوی نوچه پلان امپریالیستان پیک بینه او تروریست یان ده دمک نزیک دا چکین خواه بخنه بن عرده یان و تاوی چکین خواه وانا بخنه بن عرده Bunun dışında جبلی ویه که ریکه که سیم تنه şu hakikati artık herkes و راستی پیوست هر کسی دی قبول بکه که şiddetin جک تندو تجی و یانجی دورا ترور ایدی خلاص بویه bölücü terör örgütü رخستنا تروری جی ایدی دم خوایا بکار آنین خلاص کریه او نفس دم کردین که وردگره تو یک جوانا نکاره و رخصنا تروری وگرینه و جیانه ne de bölgemizin geleceğinde ده پیش رو جا ند ولات مد نه جیا نوچه آمد ایدی جه ترور نابه از جا را کردن وی که ده بیجم او تو کسی بلا وی کش بیر نکه که او 1000 سال هم لوی جغرافیای دجی لسر وان عردان هم خودی مالینه 1000 سال جی kanımızla وان آخان ام بخوین خو و بخویدان خو هم آفدده Allah'ın izniyle به ازن خوده هن چندین عصر و 100 سال اندن ام لوی داره بنو و هر لوی داره به آوه که آزاد ام بجین bin bir umutla به 1001 هیویان به 1001 خیالان و نیتان و این که هاته نوی داره وانا پشتی که همه تشتید خواه برن و جور چون yazmaya ما عمل و سروی عرده جاره کردن هر دستانم بنویسینه بلا هر کس حساب خواه لگوری وی که بکیو نکو به گازداینا هنک آلیان و به کشکرنوان و رابه و تف بگره و وصا و حرکت بکیه بلا دوش وی که بردن نخواه حساب شاش بریا که بچه بغداده جیوه و گره و ده دسته هنکان دا هر بتقه gençler değerli yol ve dava arkadaşlarım برو هفکارن من ین هجا zamanı aşan bir çarşamba türküsü var. سترانه که چهارشنبه هیا که آخافتن توی سردم اندازی در باز دبند بجید Akıyor ırmak لناوا چهارشنبه دا چمکه که دهرکه و کار هر میره که نینه که خودیل گوتنا خود در بکوه و خودیل سوزا خود در بکوه söz konusu olduğunda برای من سامسونی دما که ستش دکونه روژه و رادو هستن یا یکمین dağlar gibi durur. و لحنبر دجمنان وکه چیایان رادو هستن Söz یا verdiğinde دوام دما که سوز دان وکه چیایان لپش سوزا خود رادو هستن یا سیمجی hiçbir devirde و دو تا دور و زمانان دا دو تا دمان دا ریکا خوا خلط و شاش ناکو güçlü bir و şekilde با آوه که بهز سر ریکا خود دمشه bugüne kadar هیا روژامه ایرو bırakmayan karşılaştığı هیا روژامه ایرو که تجاره ام تنی نهشتنه و او سامسونا که هر تم پشتوانی ما بویه و ام سپاسین خواه پیشکشیوان دکن و هم دخوازم به خدمتان سپاسین خواه پیشکشیوان بکن 22 yılda kazandığı دوام 22 سال و اثر این که ما پیشکشیوان کرنه نرخوه یه روزانه 468 میلیارد لیره در باز کریه adalette 8 milyar lira. دادپروری دا 8 میلیارد لیره و د پرورده دا 35 میلیارد لیره و د ورزش دا 12 میلیارد لیره و د آلیکاری جواکی دا 79 میلیارد لیره د تندرستی دا 15 میلیارد لیره
هر وها د باجیروانی و جنگه دا جی 7 میلیارد لیره و ده همان دمه ده 8 میلیارد لیره آنجی ما سرمایه گذاری کریه و او بردوام جی د گهاندن دا 77 میلیارد لیره هر وها د دارستان و چاندنی دا 57 میلیارد لیره د پیشه سازی و تکنولوژی دا 5 میلیارد لیره ما سرمایه گذاری کریه و هر وها 8 میلیارد لیره جی ما پشتوانی ل پروژه آن کریه بگشته جی 14 میلیارد د انرژی دا جی 8.9 میلیارد و د چاند و گشتیره داشتی 63 میلیارد لیره و هر وها لگل پشتوانی اندم بگشتی 11 میلیارد لیره ما پشتوانی لوی باجاری کدیه 1140 yataklı eğitim araştırma hastanesi ما نخوشخانه که به 1140 تختی جی چکریه و بگشتی و 24 نخوشخانه ایندی هاتنه چکرین که 2238 تخت توان هبونه و هر وها 46 نواند تندرستی هاتنه وکرن نخوشخانه باجر و هر وها نخوشخانه باجر یا دولت یا که 330 تخت توان هبون بگشتید نوا باجر جی 5 پروژه نخوشخانه هنه که بردوامن د جینگه پارزی و باجروانی داجی باخچه که نویا ملت مهیه او هر سه جوانه هر سه ما دست به پروژه وان کریه و پروژه توان هر بردوامن لیا جانی که و یاقا کنته و هر وها لباخچه ملت یا ترم جید چارچوبه پروژه بونه داجی هر بردوامن ده گهاندن دا که سامسون به باجر سینوپه و آرپای و بیتا گریدانو و بگه ها بندر بحرارش معور سروکمار ترکیه و سروک آک پارتی رجب طایب اردوغان ده کنگره هشتمین یا باجار سامسون ده آخفه تماشوان نیشه بحثا تمام وان خدمت گزاری کو پیشکشی وی باجاری کرنه دکه ده همان دمه ده بالکشان ده سر و پیواجویا کنها بحثا وی تکرن پیواجویا آشتی و چاره سریه ل ترکیه کو او دبیشه پیواجویا داوی آنینا ل تروریه گو ترکیه به بریاره دی داوی ل تروری بینه ریه که سیمین نینه به ویزلالیه گوت اردوغان گوت ادی جهه تروری نل ولات ما نجیل نافچه ما نمایه یان و تاوی چکین خود تسلیم ببن یان جی و تاوی وان چکان بینه و شارتن آخفتنین سروکمار ترکیه ده درباره و پیواجویا دانوستندنان ده اف ام بین سر شاندا دم پارتیه یا امرالیه یانجی شاندا کنها دانوستندنان دکل گل آلیین سیاسی روژا دوشمه و بگلک پارتیین ترکیه را هفدیتنان بکه باشه اف شاندا امرالیه و به پارتیین کردیین باکوری کردستان رژی هفدیتنان بکه یا نه هینا برنامه که بوی آواهی نهاتی اشکره کرن پارتیین کردیین باکور روداوی را دبیجن حتی نهاج دم پارتیه جعالیه دم پارتیه و جبویوان تو داخوازه که هف دیتنه نهاتیه پارتیین باکور کردستان دخوازن کرد وکه انیه که به دولت ترکیه را دانو ستندنام بکن هفدیتن شاندا دم پارتیه یا امرالیه پشتی سردانا سروک گشتی مهپ دولت بحچلی روژا دوشمه جی دبردام بکه نهاد دورا هفدیتنان ده AK Parti, CHP, Gelecek, Deva, Yeniden Refah و Partiya Saadet heye ku endamên van hemû partiyan di parlamentoya Tirkiyeyê cidigran. Başa şanda Dem Partiyê di partiyên Kurdî re jî bi cive anna bersiv ji Amedê hat. Dem Partî wextê ku biçe di parlamentoda biaxivê û agahdariye bide birêz Devlet Bahçeli û herhalde dişembe harê bava partiyê dî jî muhaqa gerek be partiye Kurdî jî yanî evana wê berê em ê hêvî bikin rastî ha wextê hatin em ê ser hêna munaqeşekê bikin sohbetkê bikin yani çima
راستا گرک بینشی حتان ها دم پارتی داخواز هفدتنش پارتی مافا آزادیان حق پاره رجی نبریه لگوری حق پاره دوی اوجی وکی آلیک بندیتن تو راندبو نگشتی اما لی دانستان لی ببین آوای ام خلط نافیدن ناورو کاویجی پر گرینگه تاده وقتا که دانستان لی دکن به چه رنگی دکن جبوی چه دکن چه دخوازن جبوی کرده چه دخوازن او جبوی ما گرینگه و جبوی ما وقتا که بین امی البته که داخوازه گلی کرد وک آلی جوان راجب ویجل پارتیا ولات پارێزên Kurdistanê peveke jî divê baweriye de ku divê Kurd eniyeke hevpar ava bikin û wisa bi dewletê re bazarê bikin. Hemû partiyên Kurd ên li Bakurê Kurdistanê em aliyekî ava kin, em li ser mesekê rûnên û li hember me jî bira dewleta Tirk ve û em danûstandina bikin li ser ka em ê çawa dikaribin ji vê gapêva em ê bi çi şiklî bi çi awayî em ê bijîn. Şanda Dem Partiye piştî hevdîtinên bi partiyên Tirkiyeyê re dê careke din berê xwe bide girava İmraliyê û bi rêberê PKK Abdullah Öcalan re hevdîtin bike. Piştî vê hevdîtinê nexşereya vê pêvajoyê dibe ku zelaltir bibe. Maşallah dekak Rûda Ahmet. اف جی نرینا آلیین کردی بو تماشوان نیجا پارتیین کردستانی اوی کو ناوندین وان پرانی لآمدینه به ویرانگی او جی بیرو رای خواهش کرده کن لی پرسکدن جی او گلو خلق ترکیه با آوائه کی گشتی پشتگیری دده پیواجوه که آشتی و چاره سریه یا نه لگوری لیکولینه که سپکتروم هاوس لترکیه جه صدی 45.7 خلکه آنگو نزیکی صدی نیف صدی پنجی خلکه لبندا پروسه کنو یا چاره سریه پشتی سردانا شان دا دم پارتیه بو ایمرالیه و هر وها هفدیتنین کل پارلمنتوی جی کرن اف مجارا دست بکرنا پروسه کنو یا چاره سریه بو خلک ترکیه بویا روژه و که سرکی تاوی هبونا هنک شک و گمانان جی لی پرانیا خلکه پشتگیری دیالوگ و چاره سریه دکنه منها دورده بیرو رایوان ببینن. Başkanının ne söylüyorsa o oluyor bu ülkede. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı daha henüz bir şey söylemedi. الولاتی مصر سر و کمار چه بیجه اولی حتان هاجی سر و کمار چشک نگوتیه تنی کسین کو یارکدار کرنه هنه و دچن هفدیتن آندکن لی حتان ها سر و کماری رنگ خودیار نکریه بدیتن همین حتی سیستم دادوری نگوره تشتک نابه الولاتی ما حقوق و دادوری نمایه کی تشتکی بیجه دگرن روشنموانه که جن به تاوان لمالی گرتیه نها دبیجن بلا آپوجی لمالی جزای خوب کشینه Ev hapsine aldılar. Ne suçu var o kadının? Şimdi Apo'yu da ev hapsine alacaklar. Olacağına inanıyorum yani hani izlediğimiz haberlerde. باوریا من هەیە کو دەوێ جارێت شتێکی باش چێ ببە. بقاسی کو ez dişopînim tiştên baş çê dibin. Projev gelekî zû diguhere. Gav bo gavê babet û helwest diguherin. Lê ez bi xwe bihêvîme. Ez piştgiriya proseyê dikim. Bi salan e em li Tirkiye azarê dibînin. Ez dixwazim êdî mesele çareser bibe û eğer wisa be dê ji bo me baş be. Bilmiyorum yani hani bizim faydamıza olacağına inanıyorum ben. Ben eskiden beri Kürt-Türk ayrımı yapılmasını Ez her dem li dijî wê yekî bûme ku ferq û ciyawaziyê bixin navbera Kurd û Tirkan de. Proseya çareseriyê jî pêwîst e bi destê kesên zana û aqil bêmeşandin. Yanî babeta me ne azadkirina Apo ye. Mijar bi Apo çareser nabe. Apoyla falan olmaz yani. Çok yani insan sizin de vardır çocuğunuz. وجی زاروکنه جدستایی نزاروکان جبو دایکه که گلگ نخوشه بلا مافه مالبات زاروک وان هاتنه کشتن جیل عرده نمینه لی ام ادی çare seriye که جدید خوازن bekliyoruz. Yok daha önce de oldu pek hayırlı olacağını sanmıyorum ben. Berê jî hate ceribandin ez bawer nakim encameke xêrê jê derkeve. Berê jî hemû karên hatine kirin, hemû xurayî çûn. Lo ma hêviyek min nemaye. Ama başa çıktı. چند سال بریا نهاجی اردوغان همان تشت کرد. اردوغان دما دکوت انگاسیه تشتکی نو درد خهولی بدیتنا من کارکی والایه. boş yani boş iş. بله لالیه کی اف گوتوبیج و اف روجف هیا لترکیه لالیه دنجی ارتشا ترکیه و گروپین چکتاریین گریدایی و
حتی سری وی سبهه در دورا بنداوا تشرین لروجاوای کردستان بمباران دکرن. هیزین سوریا دموکرات دبیجه وان هفته و 2 جکدارین سر به ترکیه و کشتن. لگوری چافکانین خوجهی حیا سری وی سبهه بالفرین ارتشا ترکیه و توپخانین گروپین جکدار ین سر بوه و در دورا بنداوا تشرین و باجاروک دیر حافر توپباران و بمباران دکرن. لگوری هزین سوریا دموکرات بالفرین ترکیه 5 جاران بنداوا تشرین 3 جاران جی باجاروک دیر حافر بمباران کرنه. هروها حسدت بیجه ده ایریشن دروژن در باسبوی ده وان هفته و 2 جکدارین سر به ترکیه ول در دورا بنداوا تشرین و منبج کشتنه. انجمن سربازی منبج دبیجه درم 16 جکدارین سر به ترکیه و کتیه دستیوان. وزارت بروانی ترکیه راگهاند کوان 9 شروان حسدی لنافچین دبن کنترولا ریوبریا خسر دکرن آرمانج تکس کرکو و ایریشنوان ده هر روشه ده بردوام به. تماشاوان نژاد 2 روزاین هجمارک زیده یا ولاتیان به پیشنگی دم پارتی DBP ریکخستن جواکا سیویل و دایکن آشتیه لسر سینور کوبانیه نافچه سروجه کومبون جالاکوانان بانگ لدولتا ترکیه کرن کو ایریشن لسر روجاوای کردستان راوستینه. افچند روژن جالاکوان نوبت لسر سینور کوبانیه دگرن. پارلمنتر دم پارتی سینان چیفت یورک ده چالاکیه ده گوتارک پیشکش کرو گوت دوی کرد بی یکیتی و هفگرتن هر دو دستکفتین خواهین لروجاوا و باشور کردستان بپارێزن. چالاکی نوبەتی خەڵکی باکووری کوردستانی چەند ڕۆژن لەسەر سینۆر ji بۆ ڕۆژاوای کوردستانی بەردەوامە. ڕۆژاینێ بە هەزاران وڵاتی بە پێشەنگیە دەم پارتی DBP ڕێخستنên civaka sivîl û dayîkên aştiyê herîkî navçeya Sûrûceya Rihayê ku hevsînore li gel herêma Kobaniyê. Welatiyan bi yekdengî banga rawastandina êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê û hêzên Kurdî kirin. Dilê Kurdan Kobaniyê, parçayekî dilê Kurdan Kobaniyê, parçayekî dilê Kurdan jî Pîsûs e. Îro roja parastina dilê Kurdistanê ye. Dünya tev dizane Koban ne tenê bajara ya ne bajarokek e. Kobanê bo gelê Kurd, Kobanê bo gelên dünyayê jî mînakekî zehmezin da bira dagirker baş bizanibin çeteyên xwe ve gelê Kurd 100 sale li ber wan serî netewan diye îro jî natewîne. Di çalakiyê de pankarta oxlim bavê we nikarîbû hat bilind kirin. Ku Şêx Murşîd Xeznewî çend roj berê li bajarê Tirkspiyê Rojavayê Kurdistanê du gotarekê xwe de ew gotin kiribûn. Parlamenterê Dem Partiyê Sînan Çîftürek jî di çalakiyê de banga yekitiyê li Kurdên çaraliyên welat kir. Eger em yekitiya xaptêk bînin naberê her du parça li Bakur her çar parçan em ê destkeftiyê xwe sed heftê salî ki îro di neyve dane Xuseviya Rojava Federalîzma Herêmê Kurdistanê em ê wana biparêzin û pêş revin. Eger em yekitiyê pêk neyîn em baş bizanin ki ew dest me diherin destkeftiyê me sed heftê salî dest me diherin em ê sed saleka dijî wenda bikin. Piştî hilweşîna rejima Esed di heştî meha borî de çekdarên artêşa niştimaniya Sûriyê ku Tirkiye piştevaniya wan dike êrişên xwe bû ser Rojavayê Kurdistanê û deverên dijêr kontrola rêveberiya xweser de zêde kirine. Şer û rûbirûbûnên di navbera şervanan û çekdarên artêşa niştimaniya Sûriyê de berdewamin û Hesedê herî dawî duh kuştina heftê û du çekdarên wê grûpê ragihand. Ferdî Îsak, Rûda. حتی نهاجی چارەنویسا ڕۆژین کەبایش ئەو کەچکە خوێندەکارە زانینگەها یوزنجی لاوانێ نەدیارە. خوێندەکارên زانینگەها دیجلێ یا ئامەدێ û کۆما ئالیگرên ئامەد سپۆرê ji bo çarەنویسا
دوسیه روژین کبایش یکالی ببه به داخویانی که بانک لرایداران کرن دنگ خواه گهاندنوان ده داخویانی ده باو روژین برای و اندام دنین مالباتا ویجی آماده بون. مالباتا روژین باور ناکن کو کچاوان بخواه داویل جیانا خوانی به. او دبیجن روژین هاتیه کشتن برا کجرین روژین بین اشکره کرن. روژین کبایش خلکا آمده خوندکار زانینگه ها یزنجیل یا وانه بو. او دو 27 ایلون ده لبر زانینگه ها خواه لپراو گولا وانه وندابو پشتی 18 روژان ترمیوه در دورا 20 کیلومتریان نزیکی زانینگه هاوی دی سال بر پراو گوله به مریتی حاته دیدن. کلوبا پرپروکین شینیا خوندکارین زانینگه دیجلی و کوما دیرنیش انگو برخوردانه یا عمد سپوره لزانینگه دیجلی بداخوانیک بگرسایی و هفپار جبو کیسا روژین قبای شوره یکالی کرن بانک لرایداران کرن خوندکار زانینگه یوزنجیلی یاوانه روژین قبای شا 21 سالی ده 27 ایلون دا دناو سینور زانینگه دا لقراخ گولا وانه وندا ببو و 18 روش پشتی وندا بوناوه 24 کیلومتر جیجیه که وندا بویه دور ترموه هاتبو دیتن جان güvenliği Evlahiya canê welatiyan namusa dewletê em ji vir ji qelbê Amedê ji zanîngeha Dicleyê bank li serokê dewleta xwe bi rês Recep Tayyip Erdogan û Wezîrê Dadê Yılmaz Tunç dikin û qêr dikin û dibêjin rojîn Kabayîş hevala me ya ji vî bajarî bû. Kujer an ji kujerên rojînê divê di zûtirîn demde werin dîtin û radestî şûrê tûj ê edaletê werin kirin em vî daxwazî dikin ji bo Xwedê ji dengê me re bibin deng. لگوری راپورین بجشکیا دادی ین دست پکی سدما مرنا روژین قبایشه وکه خواکشتن هاتبو دست نشان کرن لید سریدا باو روژینه و بگیشتی کسو کارن و ادعا دکن که روژین جالی کسک آنجی کسان وحاتیه کشتن نه او kesinlikle vezrar ne de xo brausa nebejin çünkü delil ki meydan tine tişki hebana kamera görüntüsü hebana kuçiye nava ave serçava nota ki daniye serçava şahit ki heye diye ku nava veda çiye serçava ama bana tişkil meydan delil ki tine ad doyaji 24 kilometre üniversite dur hat ditine o avqasavan aramaya bund nava veda tişkil tine bu neditin از ریه خو کر ناکم یعنی دست مشغول من ناگره از کیفا خو یا تشکی خو نان کی وقت است خو استعماوی نابینم خوا من تفد به قطک او هندک جاری ساعت کی 2 ساعت 3 شب دا 4 شب دا از رادم ویدیو روزین مزد کم از فوتوگرافی مزد کم از تم دگریم حتی کو وانه گزرار دانه قاتلی وی نیدیتنه از ریه خو جناکم جبهه دورم ام پرقم گینن ام دخوادن که چقا قرمه برادست پاوجنه براوی جنایت آیدناتمش بکن برال سرب سکنن قاتلی فایلی کیره براوی درخن ortaya خوندکارن که چکور ین زانگه دیجدهجی بالکشاندن سر مترسیال جیانا جنو که çıkan u دخوازا زلال کرن dosyaya rojine kirin. Böyle olaylar olunca gerçekten insan kendine güvenli hissetmiyor. Rojine'nin babası destek olsun diye hepimiz buradayız. بگوتنا طاهر الچی دبی دولت بخوازه هر دوزه کار اشکره بکه عیان بیان بکه بسکریجی اوه شکو هات سری روژین هات سری گلک کسا و هین وی آوای کو وی پولیتیکایم به جزا کرنه بور سری گلک بتایبتی جنا و کچکا بی آوای یعنی هم دخوازم به داره وک حساسیت که نشان بدن دنگ خو بدن نشانه هبونه خو بدن نشانتن کو دوزه به رنگی ور عیان کردن ور بیان کردن دیوباویجی وک دیوباوی منه ام وک خوشگاه خود بینن و ام بس به قتل کردن و یعنی دیجن فایلی مچول وسانه اوایی ور دیدن اگه کو دولت بخوازه لپرسینا برفراکری یالمرنا روژین قبایشه دوام دکه ول سر دوسیه وجی بدیاره نپنیبونه دوام دکه دگوری برویا وانی پشتی دلیلین یک آلیکار درکتن ده هرگلی بین اشکره کرن و دوزگر ده دوزنامه آماده بکه عبدالسلام اکنجی رودا Ahmet
بله تماشاوان نیجا مالباتا روژین باور ناکن کو کچاوان بخوا خو کشت به داویل جیانا خوانی به دبیجن او جالیه هنه کسان و هاتیه کشتن دوی دولت وان اشکره بکه لبه گمان ده سال 2024 ده تکانه کچو جنا کو وندا بویان هاته کشتن نه روژین کبایش بتنه یا گلک هنه پلاتفورما بناوه امی کشتنا جنان راوستینن آمار اشکره کرن راگهان دیه کل سرانسر ترکیه ده سال 2024 ده 394 جن جالی میران و هاتنه کشتن مرنا 259 جنان جی جه گمانه امین حال وی داره پیدا بچن لگوری آمارین کجالیه و پلاتفورم و هاتنه راگهاندم پلاتفورم ده بیجه 394 جن باوایی که پشت راستگیری جالی میران و هاتنه کشتن مرنا 259 جنان جی جه گمانه یعنی دبکو هاتبن کشتن مالباتین وان ناسو دوستین وان گوتنه اف جن مرنه لیبله گمان لسروان هیا لی کلینین باش نهاتنه کرن دلیل و اثبات نهاتنه پیدا کرن لی جه گمانه دبکو اف 259 جن جی برنگه کیج رنگان هاتبن کشتن اگرم تخن سر هف و بکه زیدتری 65 آنگو 65 جن دناوا ساله که دب وی رنگی داویل جیانا وان هاتیه هنک هاتنه کشتن هنک جی جه گمانه دبکو او جی هاتبن کشتن اف جن لکو جالیه که و هاتنه کشتن دما امبری خوابدنه می ببینن کسی که غریب تیدنینه دناوا مالبات ده بپرانی افجن هاتنه کشتن صدی هفته و یکی وان دناوا مالبات بخوده جالیه هفجین برا باف یانجی خزمکی گلکی نزیک و هاتنه کشتن و صدی 57 وان ده هندر ماله ده هاتنه کشتن یان لمالا خواه یان لمالا باوی خواه آنگو ده هندر ماله ده جالیه کسی که گلکی نزیک و افجن هاتنه کشتن امبری خوبن آمارین وزارت نافخویا ترکیه ده درباره کشتنا جنانده لگوری وزارت جی سال 2022 ده 184 جن هاتنه کشتن سال 2023 309 جنن 2024 336 جن بگشتی جالی میران و جالی اندام مالباتی و هاتنه کشتن اف آمارین ده درباره کشتنا جنان ده بود بله تماشاوان نجال ورژی است خوازم بالا و بکشینم سر پرتوکن کردی انکو چاپ بونه لباکوره کردستان و ترکیه اف لیسته همی سالان جالی روزنامه‌وان و نویسکار جمیل اوغوز و تی آماده کرن و ده دیارنامه ده لسر مالپرا دیارنامه تی وشاندن ای سال آنگو لیسته یا پار یا سال 2024 جی اشکره بویه امی بنیرن کی جان وشانخانه چند پرتوک چاپ کرنه لگوری و لیسته یا کجالی جمیل اوغوز به هاتیه آماده کرن ده سال 2024 ده بگشتی 336 پرتوک هاتنه چاپ کرن ام لسالین بری وگرن امی پچکی فرقی تیده ببینن سالین در باسبوی هجمار هنکی زیده تره 2023 349 پرتوکن 2022 351 پرتوکن لی ای سال 336 پرتوک جالی وشانخانه کردی و هاتنه چاپ کرن افتنه او پرتوکن ینکو بلاتینی هاتنه چاپ کرن بگومان اگر به تیپ اندنجی هاتبن چاپ کرن او دوی لیسته ده نینن 33 و شانخانه هاتنه نقاندن جناوا توان هاتنه هل بجارتن دبکو زیده تری 33 و شانخانه یانجی هبن لی اف لیسته 33 و شانخانه یایه درزا یکمین ده و شانخانه یا پیوند جی دگره پنجی پرتوک دناوا ساله که ده جالی پیونده و هاتنه وشاندن وشانخانه یا جی انجی 43 پرتوک دناوا ساله که ده چاپ کرنه وشانخانه یا نوبهاری جی یک جو وشانخانه ناسکری و نافداره 34 پرتوک ده سال 2024 ده چاپ کرنه منها جی بنیرن
کیجان جرین پرتوکان زیدتر هاتنه چاپ کرن او یکجی دلیسته ده هاتیه برهف کرن رومان دريزا يكمين ده جي ديگرن هفته و دو رومان دناوا وان پرتوکان ده هنه هری زیده رومان هاتنه چاپ کرن دیاره بالا خوندوان کرجی زیده تر لسر رومان آیش رومانان حزدکن پرتوکین هلبسته 68 او دريزا دو امين ده جي ديگرن جيروك دريزا 3 امين ده جي ديگره 39 پرتوکین جیروکان هاتنه چاپ کرن پرتوکین دیروکه ین ده درباره دیروکه ده جی 20 پرتوکان زیده تر دناوا سالا 2024 ده هاتنه چاپ کرن نویسکاری هری زیده کت دایه نویسکاری هری کتکار امدکارم ببیجن لگوری دیارنامه زیا آفجیه 24 پرتوک بکداوی هاتنه چاپ کرن مروف دکاره ببیجه همو نوی نویساندنه هنک جه تنه ورگراندنه هنک جه آماده کرنه لی بگشتی کداوید 24 پرتوکان ده هیه هیلمی آکیول کو بخواه لی کولره به همان رنگی کداوید ده 17 پرتوکان ده سالا در باس بوی سالا 2024 چه بویه افجی لیسته که بالکشه کو سالانه ده بلاف کرن تماشاوان نیجا داناسینا باجارین باکوری کردستانی لباجار استانبول بویه وکه نریته که هر جاره خوارن و چاند و برهم این باجاره که تین دانین و داناسینا وان تکرن برنامه روژین داناسینا دیار بکریک وکه کو او دبیجن به هفکاری شارداری کاتانه و فدراسیون کوملین آمده هاتیه ریک خستن امی بنیرن چه تیده دانینه به همون رنگین خواه آمد لستانبولیه شارداری کاتانه مازوانیاوی دکه جبو کسین سردان دکن بر همه خواه مالی وک پنیر، قهوه، هورو ریوی، شردان، جیگر و قدایف تین پیشکش کرن Öncelikle Diyarbakır'ımıza hoş geldiniz. Beri her tiştî ez Diyarbakır'a me re dibêjim û bixêr hatin. Spasiya Serokê Federasyonê bo hemû hemşeriyên xwe, serokên şaredarî û parêzgarê me dikim. Em dê careke din Diyarbakırê li vê derê nas bikin. Diyarbakır'ı tekrar tanımış olacağız. Li gel berhemên xwarinê dezgaha tevnê jî hatiye danîn û hosteya jin dibêje dema welatî wê dibînin kêfxweş dibin ku kevneşopî tê berdewam kirin. çıkartıyoruz. Hem boyama, çek. Hem hevrijim çedikin, boyakkirin, kişandın, hemu karan em bixwedikin. Dema hinekî dibînin kêfewan tê û dipirsin, dibêjin te çawa çêkiriye. Mamostayê me heye û ne tenê ezim, em 15 kes perwerdeyê dibînin. Atolye heye û her kesekî tevna wan heye. Em bi vî awayî debara xwe dikin. برنامه روژین داناسینا دیاربکری به هفکاری شارداری کهاتانه و فدراسیون کوملین آمده هاتیه ارگانیزه کرن. روژا شمیه دست پیکریه و دو روژان بردوام دکه و روژا یک شمیه بداوی دبه. افجی داویا و دمجمیره بو. هر شاد. نوچه به سپونسریا FIB